Dear Mr. Lonely. Agsagana ka, Fred. Arkilag manen ti tricycle mo iton bigat. Bisita man ti ayayat ababai iti dagos na. Ken siyempre, kasapulan na ti allowance para iti panagiskwela na. Makapaapal kayo mo, tatami ko. Nagpintas ka nagsiksi di chiksyo. O siya ngawang kukorta na kay Jack, makaarmitikas di kapintas. Imbag kada kayo, taada amin nga anak yo di abroad. Di ka ag problema iti korta, tapaw itanda kaya kanayon. Itakla nga nakarik na iti kastoy, Fred. Ah? Nagpaydo maaragsak. Panagriknak kat imubingak iti manu atawan. Sipod nakarelasyon ko dayjay a babae. Nakalala ilo, nakasamsam it nga agayat. Awisin yun dayjay babae, tagkalay sa kayo, tata. Ay, narigat no maagaw ti sa balay. Napagsaritaan min day taabanag. Apaman na makaturpos, agkasar kaminton. Katawan ti pagdanagak, tadinak to isukat. Ngamin, awanen ti makaaramid kadagiti aramida ken kuana. It-itad ko amin nakasapulan na. Awanen ti sapulan na pa'y kanyak. Gapo tag bibiyag akas laray na. Amo ka din nagiti anak yo, akas jay ti kaubing ti karelasyon nyo? Saan ko nga imbagbaga? Tasan damot nga agdamdamag. Kan sandak mo't siguro alapdan iti pakaragsakak. Gaputag may sagmat na nabati dito Pilipinas. No ngay maamuanda tata, kat lapdan na kayo. Apay kumalapdan dak, kat agin inayat kami mat kini Joyce. Balo akmet, awanin ti asawak. Apay kumaalapdan dak ngay. Kasano nga no isardeng dan ti agpawit kada kayo tata? Ay, day tati saan da nga araramidan. No saan nagapukan yak, saan da nakaadal. Isuan na saya at ikasasaad da amin ita. Gapo iti panagsalukag ko. Honey, naimbag tadakan. Mailiw ako na yan kan ka. Isong arakupan ka man. Ay na, nakairutan ti panangarakop mo kanyak. Nakalala ilo ka talaga. Aywan gayam, itad kon ti allowance mo ita alawas. Atoy. Thank you, honey. Ang mabalin ka di anayunam daytoy. Adda nga min babayadan mi ijay pagadalan. Ariglado, honey. Mano ka di pa iti kurang dayta? Uray 3,000 ko, honey. 1, 2, 3. Atoy. Oh, thank you, honey. Talaga saan ka naimot kanya? Magkan ka. Hala, oh my God. Sumraktan iti kwarto. Di na kuyo na nakasta. Ay na, talagang umbing tiriknak. No kasta asikati kadwa. Hello, anak. Kumusta kayon, Papa? Okay, aklaeng, anak. An-anadan nyo kumakanayon ta salon at yo, Di yu baybay antibagiyo. Ay, nagipaw itak gaya man. Mapanyon tulatan iruwar. Ay na, agyaman ako na, anak ko. Gumatang kayo ti vitamins yo. Ganda giti nasusustansya at taraon. Iso ti ipaunag yo. Narigatan sakit kayo. Sapay adayu kami matngarod kada kayo. Wen, anak, didak pa kadanagan. Napigsak. Amom ka di, akas laag tawanak iti 40 ita. Ha? Apay mo tanak ko na akas nagtawan kayo iti 40. Gaputa nagpayduma ti pigsak ita, anak ko. Iso pa nagriknaket, kasla 40 pay laeng titawan ko. Ay, kat nagsaya atan ngay, naawan ti rikrignaan nyo. Gapo siguro dahi tata, kompleto kayo ti vitamins. Sige nga rodan, Papa. At pakada akon. Umawag ak tumanan. Tay kanayon ko nga ibilin, ha? Agan-anad kayo, akanayon. Uwan, anak ko. Uray na kayo mat dita. Agan-anad kayo mat akanayon. Bye! Nay, na kayo matata. Mailiw kayon sa manan iti chicks yo, Arkila indak manahin? Ay saan? Intun Sabado pa iti ipapan ko iti ayan ni Joyce. Ne,
Papanan yung aron itangay, tata. Itulod na man ni Jay Ili. Irwar ko man taimpaw itimay sa kadagiti anak ko. Ay na, imbag kada kayo, tata. Tadiyo problema anti kwarta. Maka-chicks kayo pa iti ubing kinapintas. Oh. Tangiwat mo. Ado ti tao ditoy. At na makangagkan ka, kababain. Sa nabale, mapantamangan. Ilibre ka man iting inaan na restaurant. Sige, intay nga rodan, tata. Hello, Ivan. Oh, kumusta kayo ditan, Papa? Nasaya at matanak ko. Da kayo ngay. Kumusta kayo matan? Nasayat kami mat kini Rio. Awan ka, Papa. Agawid kami ti asawak dita Pilipinas. Agbakasyon kami ti makabulan. Kasta ka di, anak. Kaano ngay nga ro ti panagawid yo? Inton katapusan, Papa. Urayin na kami, ha? Oh, sige, anak ko. Padaanak ti isasangpet yo. Sige nga ro din, Papa. Agpakada akon. Imbagak lang ti may papan iti panagawid mi kini Rio. Oh, sige nga ro, anak. Bye. Papanan nyo manin nga, tata. Mapanak man na naggatang kadagiti masapsapul iti balay. Imawag ti anak ko alalaki. Agawid na iti asawa na itaabulan. Iso nga isaganaak ti isasangpet da. Tata, ada ko mga min kayat kung ibaga kada kayo. Anya day tabaro? Di kayat kung pungtot iti ibagak, ha? Anya nga min day ta? Ibaga mo na. Kwa, ada intulod ko idikalman nga estudyante iti pagad-adalan ti Chiksyo. Ada mo nakita akakuyog na lalaki. Nag-sweet da. Boyfriend naman da jay. Ay, saan ka nga gararamid iti saw? Amang ano nagkamali ka laeng. Amang ano saan ani Joyce tinakitam. Iso adi ka agtartarabita ba? No di mo kayat akagura ka. Ha? Huston, di mo ituloy ti ibagam. Itulod na kit di jay ili. Sana kumpurmi apang madagas ti ibagbagam. Ta sana ka mamati. Ay ayatan nak ni Joyce. Nawatam! Honey, at na nakaibaga kanya ka nakita na kakano nga nakakuyog mo alalaki. Kat nag-sweet kayo kano. Agpaiso ka di. Ha? Ay, kwa, honey. Ayam sana ka mamati. Amok mo at di mo maitured ti mangluko kanyak. Gaputa amok nga ay ayaten na. Agyaman na, honey. No saan mo apat yan dagiti mang padpadakas kanyak. Ang mga no umapaldala ang kanyak, iso apadaksan dakon. Amok akayat na kalanga padaksen. Isungarod na sana ka mamati iti bagbagada. Honey, mabalin amaamuan no asino ti ibagbagam ang nakakita kanya? Ti tricycle driver pagluglugan na kaumay ditoy. Nakita na kakanoy di pagadalan nyo, ket adda kakuyog mo alalaki. Ang mga no nagkamali nga agpaiso, honey. Ang mga no saan asyak tinakita na. Siguro. Aywan gayam, honey. Agawid itaabulan ti maysa kadagiti anak ko iti abroad. Saan ko pa yan ibagbaga kadakwada ti may papan kadata? Kayat mo kadi, tayam amu ka kenkwana? Panagkunak, honey. Saan pa ilang nga ita? Ta sigurado asaan da nga umanamong iti relasyon ta. Yam amunak tulaangan, intun makalpasa kon iti panagadal ko. Okay, no dahil tati kayat mo. Saan ka pa ilang arod ngayam amo iti anak ko? Ay na, agyaman aktan nakasangpet kayo asi kakaradkad, anak ko. Wan pa ba? Ay na, makabannog ti agbiyahe. Wan nga ron. Ay na, makapailiw ti agawid dito yung Pilipinas, honey. Talaga akayat kung tag for good dito eh. Agnegosyo talaangan. Para kanyak, nataltal na tibiyag dito eh. Ala, pagsaritaan tapay anasaya at dayta, honey. Kayat mo asawa na Ivan. Kayat mo maten ti agtali na ed dito'y Pilipinas. No kas pangarigan lang, papa. Diyo ka di kayat? Ne, apay kit din nasaan, anak. May mayat, kunayon, papa.
Tapno adda kadwayo ditoy. Saan kayo itong ngagmay-maysa? Ah? Uwan, anak ko. Day tapay ti kanayon nga ibaga ti asawak, papa. Iso ti mangayat nga agfurgod kami dito Pilipinas. Tapno saan kayo ngagmay-maysa ditoy? Didak pakadanagan. Kabaalak paiman. Masapo lang makasaritak ni Joyce. Ibagakan ko na ti plano ti anak ko nga agnagdan dito'y Pilipinas. Kan mailiwak matan kan ko na. Iso nga ipamuspusak ti makarwar. Atay ta. At akon dito'y paradaan ti tricycle. Tata, papanan yung ay? Itulod na kay Jedagos ni Joyce. Ni, kunak no simbang peten ti anak yo, tata. Wen, simbang peten. Ngam natural nga iremedyo klatamot ati makarwar. Tapno makitak ni Joyce. Ay, kasta tata. Ay, sige, aglugan kayo. Mapantayon. Papa, naggapuan nyo ka di? Ijay ili, at dala pinasar ko agayem. Kasta ka di, Papa? Agan-anad kayo kumay iti papapanan nyo, ha? Kan, sayaatan nyo ti agpili iti pakigayaman nyo. Kitaan nyo, jay saan na kayo alukwan. Nay, apay akastamot ng tibagbagam. Natural, nasingpat day agayem ko. Nasayat no kasta, Papa? Sige, orayan tayo langan ni Ivan itinapanan na. Kalpasan na, adda papanan tayo. Adda papanan tayo? Basta, surprise, Papa. Orayan tayo latan ni Ivan. Nay, papanan tayo kadingag paiso, anak ko. Basta urayan nyo ang makadanon tayo. Dandani tayon, Papa. Iti matasidag ti pagis-iskulaan ni Joyce daytoy. Anya nga tati aramidan mi ditoy. Papa, napauli kayo matan. Anya ka di pampanunutan nyo? Awan. Mas dawak lang. No, anya ti aramidan tayo ditoy. Ada ita, nakadanon tayon. Ita, urayan tayo laangan asumangpet dagiti agigyan iti dayta abalay. Saan tayo pa'y abumaba dito'y tricycle? Amamuyo no asino ti agigyan dita? Amamok, Papa. Ngam siyak, dinak amam mo. Kasano da ito? Adayamot kasta. Dagitadan. Sumungadan dagiti urayan tayo. Ni Joyce, kat siksikaten ti kakuyog na alalaki. Sumrakdan iti dayta abalay. Kaya't nasawan. At sa bali a paggiginan ni Joyce, malaksid iti baybayad akadagos na. Mabit lang ta bumabaak. Saanin, Papa? Mapantayon. Umanay mat nga tantin ay matangan nyo. Tapno mamati kayo, aluklukwan na kayo dayta a babae. Apay nga amuyo ni Joyce. Papa, adulat na ti kakabagyan tayo amang isakit kada kayo. Adu ti agipulpulong kada kami, nga adda babae a pagmamauyungan nyo. Kat makitkita da, nga adda sabali a lalaki a kakuykuyog na. Iso da ito'y tiga po na nagawit kami kini Rio. Tapno maimatangan nyo mismo, nga aramaten na kayo laang dayta a babae, tapno makaadal. Ita, kayat yu kadipay laang dayjay a babae, uray luklukwan na kayo? Maladingi tanak. Kunak no ay ayatan nak dayjay a babae. Saan mat gayam? Tilagayam kwartak ti kasapulan na. Wan, Papa. Iso nga agbalaw kayo kuman. Saan mi nga iparit nga agayat kayo? No, day tati makaparagsak kada kayo. Ngam kitaan nyo jay babae ang maikari kada kayo. Asaan na kayo aluklukwan? Pakawanindakan na ko. Nagsapulak lang matitipamatag. Gaputag may sakit nga rod. Sige. Tapno saan kayo ngagmay-maysa ditoy? Patgakon tinabayagan akitkiddawan ti asawa kanyak. Dito'y kamin Pilipinas ngagnaed. Tapno saan kayo ngagmay-maysa?
Amangan no maulit pa dito, napasama kada kayo. Agpayso, honey. Maragsakan ak unay iti dayta at desisyon mo. Kamaudyanan na. Imanugot kamatlaangan. Agyaman ak unay. Anya ti makunayo, papa. Ay, kat, maragsakan anak ko. Taadda kayo nakatkaduak. Dito'y nga ruden, anag na ti anak ko kan ti asawa na Mr. Lonely. Uray kaskasano, nailiwliwag ko ti panangluko kanyak ni Joyce. Gapu ta tumultulong ak iti negosyo, nga impatakder ti anak ko. Katagyaman ak iti panangidrama yo, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Miko. Miko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, saan adakes no agayat kayo manen. Tabalo kayo laket nga rod. Angam kita nyo ti babae nga ayatan nyo. Tajay kabaalan namat asupapakan, ti panagayat nga ipaayo. Bueno papagayam, naingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Miko at taga Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikan biyag ita ket naggapo. Ken ni pagayam amini iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Siya ti inauna kada kami alima nga agkakabsat. Marigrigat kami laeng. Sigud aman nalon dagiti naganak ko, ngem gapo talakay ken bakit dan, pinagsardeng mi idan nga agtalon. Ket siya ti nagdesisyon nga agtrabaho iti balasiw taaw. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Mini. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Kunak man wag kasartan, Mini. Plano mat gayam ti agabrod. Jakmat ko makayat ti pumanaw. Ngam saan pa'y mat ngamin anak kagraduar dagiti kakabsat ko. No kasta. Kasapulan ang mapagraduar mo pa'y ida amin. Lakay kan bagat tanton, Mini. At danton idadta. Uray may salaang ti mapagraduar ko. Uray ni Jun laang. Taison tumot ng timang paadal kadagiti dadduma akakabsat ko. No kasta. Agurayak pa'y iti mano atawan? Duwala ang atawan tikid-kid dawakan ka, Dani. Inton agawid agkasartan ton. Nakasagana akton, tapno maadanta iti bukod a pamilya. June, gapot kayat ko ang makapag-graduar ka iti kursong, agabrodak. Thank you, amanang. Ipagbagada na ng kantatang nga agsardengak iti panagadal ko. Saan ang mapasamak dayta? Ituloy mo. Taaddaak amang tulong kan ka. Nagasat kami anaadan iti kabsat akasken ka, manang. Nagkorni kang agsasao. Sikapay lang ti makaamo dito'y balay, kabayatan ti kaawan ko. Saan mo abaybay anda ng kantatang? Una, manang. Ibagam kanyak, no adda kalukwan nga aramidan dagiti kakabsat ta. Wen manang. Saan ka madanagan? Ken amin na mapasamak dito'y balay. Itanong kuntukon ka. Di mi ko makayat ken itatang mo ti panagabrod mo, anak ko. Taapay, nanang. Nasurok at 30 mon. Bumakit kan. Tirumbang kumakat makiasawa kan. Nagsaritaan mi anaimbag dayta ka ni Dani, nanang. Maawatan nakmat. Nakasagana mo't amanguray kanyak. Ay,
Pampanunutem lat at ipagimbagan dagiti kakabsat mo, anak ko. Kan uray da kayo kan ni tatang. Ti kayat ko, maipaay ko amin akasapulan nyo dito balay. Kan magatang tayo dagiti agas yo. Napan kinasaritan ni tatang mo, di pangisaldaan tayo iti kakaisuna, adaga tayo. Tapno addag astusem nga agabro, anak ko. Agyaman hak, nanang. Di kay madanagan. Tamasaka tayon tumatlaeng tidaga ama isalda. Welcome dito yung abroad. Ay na, naglamis gayam dito eh. Italaang dayta. Ngaminton marwam ka. Ay, mayat ton ah. Sika, mano atawan mo nga agtrab-trabaho kas domestic helper. Sa nga pulon atawon ah. Kat nakatumpong ak itinasingpat nga amo. Nagsaya atin no kasta? Nasingpot nga rod dagiti amo ta. Wen ah. Idi insingasing ko ang mga lada iti kadwak. Nagwanda dagos. So nga da ka ditoy. Ay na, nagswerte ak nga rod ah. Tapadak matla a Pilipino ti kadwak. Agpadata nga Ilocano ko nam ah. Uwan nga rod. Umay ka, ta ipakita kan ka dya seledta. Kan mangantay ton madamdama. Anya ti kayat mo? Filipino food wano Chinese food? Si Kaman, noan niya ti adda dita. Napan nga may nagtrabaho dagiti amo ta. Iso anawayata nga aramidan ti kayat ta. Feel at home kalatta ditoy. Oh, God. Kumusta kan ngay? Imayak dito yung computer shop. Tapno maka-video call kalaan, Mini. Naggastos ka pa ilaang. Manulaan mo tinagastos ko. Kat, kumusta ka ditan? Nasayatak mo't ditoy, Dani. Ado ti makan. Nasingpot dagiti amok. Nasayaat mo kasta. Amangan mo't no addan sa bali akadi-date mo din ha? Ha? Awan. Apay kumangay nga ramidag kan katikasta. Si kalaeng, tinangikaryak, iti ayat ko. Si kakit di Amangan mat, nuaddan sa bali akasin sinarak mo dita. Ay, jakto pa'y rumrumar. Dito kami laang balay ti Pilipina mo't laang akadwak. Kasta ka di? Basta laglag itom Ay ayatan ka unay, Mini. Kasta akmat kan ka, Dani. Nagipawitan ni manang mo iti kwarta, John. Una nang. Kuna na nga igatang tayo iti agas yung ni tatang di daduma. Ti daduma, pagpatarimaan ka no iti balay tayo. Nasaya at manno kasta, anak ko. Ay, kaya't ko kumamot ang makasarita ni manang mo. Di kayo madanagan. Inton sumaro nung umawag ni manang, ibagak amang ipawit iti igatang nyo iti cellphone. Gumatangak mo iti cellphone ko, tapno makasaritak tumot a kanayon. Unman, anak ko. Kanayon mo't nga ibagbaga na amayat ti kasasad na ijay. Iso di ti agdanda nagunay nanang. Sakbay ang mapantag pasyar. Mabalin ka di akadwaan nakpay amang ipawit iti kwarta iti Pilipinas? Wana. Apay, agpawit ka manan. Wan. Igatang da kano iti cellphone. Kasta? Ay, awan ti mabatbati iti sweldok, sita. Nasgan mat ang da urnong mo. Saan ang mabalin nga ipawit mo amin katakwada? Wan nga ron. Kasano nga ito nagawid ka? Di awan ton urnong mo. Sapay kumaa, tasaan ang mapasamak dayta. Sapay agkasar kami iti boyfriend ko no agawid dak. Kitaan man dayta. Sa bagay, makatawanak payla ditoy. Ado pa'y apanawan tapno makaurnungag.
Nanang, amungatan ni Manang Mini. Tiad niya. Ngadan sa bala girlfriend ni Dani. Adan sa bali a girlfriend na. Kano na bayagdan? Saan nan sa mauray ni Manang? Naskan ama-aman day tanimanang mo. Sige Nanang. Ay, ibagak to, kani Manang. Halo, ading ko. Kumusta kayon? Nasayat kami Manang. Agis eskwela ka matlaang? Wid Manang. May salangin na sen, makagraduar ako. Nasaya at no kasta. Ni Nanang, ayan na. Kasaritam to inton madamdama. Adang amin ibagak Manang. Anya dayta. Di mo ibaga ang mga sawa kan? Ay, makaungetak lakit di. Umuna kami pa'y mat kan ni Manong mo adani nga agkasara. Manang. Amo ka nasakit kan kada ito'y ama-amuam. Ibagamon nagadulakit din apa sa kalyem. Andan sa bali a girlfriend ni Manong Dani. June, gayem na lang dayjay. Wano, kasinsin na. Siyak ti ay ayatan ni Dani. Awanan sa bali pa'y. Kahul-holding hands na di babae. Kasano ko makasinsin na Manang. Ken, damag dito'y lugar tayo. A girlfriend na. Kasta ka di. Idi pa'y lakalman nga awagan ka, Dani. Apay adi ka sumungbat. Pasensya ka, Mini. Kan, apay adi mo kayat nga ag-video call ta. Kayat ko makita, no sa dino ti ayan mo. Mini, Di mo kunaan, apod no ti ipadpadamag da kanyak, nga addan sa bali akaayan ayat mo. kwa, Agpudno ka kuma, Dani. Adda ka din sa bali. wan. Jack ilibak. Addan baro a girlfriend ko. Kat adda kita dito'y balayda. Anya? Apay, Dani. Kunak man no adda nagsin na patanta. Laging itag. Ngam di ka mauray. Jack pa'y amukit diya. Amangan, no i-extend mo ti pa nagtrabahom dita. Sige. Good luck kada kayo iti girlfriend mo. Sapay ko ma. Tanaragsak to ti panagdan nayo. Sita, ag-extendak iti kontrata. Uwan man, tasyak ti agawin. Mailiw akong kadagiti anak ko. Apay akayat mo ti ag-extend? Nangasawan di boyfriend ko. Ay, unay matan? Nakabirok iti sa bali. Katidamag ko. Inton umay abulanan ti kasarda. Iso adi mo kayatan ti agawid. Saan pa'y laang? Palpasak pa'y laang ni ading ko iti panagadal na. May salaangan asem. Malpasan iti kurso na. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Nanang, madika di tirik nayo? Kuhan, iso nga agid ita. Ni matatang mo, napanakinita niya tarakan na kaldeng. Ibagam akan ni June, nga agpa-doktor ka. Saanan? Kabaal aktibagi kanak ko. Ayan ka din ni June, Nanang. Kasaritak man? Awan ni John, anak. Ha? Di na minsan nga'y mawagak di tabalay. Awan manan ni June. Apay Nanang, papapanan na. Damagak ko ma, noan niya ti kayat na arigalo inton aggraduar. Mini anak ko. Nasken ama-amam ti pudno. Anya dayta apod no? Awan dito'y balay ni John. Kung saan mataan nga gis-eskwela. Anya? Taapay! Nagta
Aray da iti girlfriend na. Unay matan. Kunak man no aggraduaran. Saan anak ko? Di mi amo kinitatang mo no sa dino tinapananda iti girlfriend na. Sayang dagiti adu a sakripisyo para kenkwana. Huwag nga ro anak ko. Kakaasi ka nga greg at tita abroad. Nag-extendak pa yan iti kontratak. Tapno mailepas na lang ti panagadal na. Amok na ita anak ko. Kat, asino ngayon ti mangipan kada kayo iti doktor? Dagiti na duma kakabsat mo. Kadkadwaan da kamapan iti ospital. Kasta ka dinanang. Sige, tamang ipaw itak iti pagpadoktoryo. Ay na, naragsakak iti bakasyon ko, sika. Ay, ngam siya kami tinaggastos. Imbagkan ka, sita. Ta nakabakasyon ka. Sumaruno ka. Kaano di bagbagam apa naggraduar di pagad-adalam akabsat mo? Saanan nga aggraduar di kabsat ko? Apay saan? Kat nun nang itaray iti babae. Anya, matan? Di nalapin ang panuno ti ado arigat mo? Makasangsangit ak nga ron iti kasti amapaspasama kiti biyag ko. Ay na friend. Saan ka nga agladingit akasta? Kasanumat ngamin. Awan tinagbanbanagan dagiti ado arigat ko. Hello? Hello, manang. Asino da ito eh? Ni John, manang. June? Pakawanan na ka. May talaga umawagakan ka. Mabutoy nga ngamin. Kapo iti inaramid ko. Apay nga imawag ka. Agpatulong ako, mamanang. Sanak lamam mo. Tada ka sa pulam. Duan atawan. Adinak kinon kontak. Sorry, manang. Tulungan na ko, pangasin. Anya tinapasamak? Ni misis ko, aganap. Kutnas ka na mo opera. Awan mo't kwartami. Isong agpatulong akan ka, manang. Unay matdaytan. Di mula sa ganaan ti panaganak ti asawam. Talaga ka di mo kaya ti sumurot kanyak arumwar? Agpasyarta mo't ata day off ta. Dituyak latan. Isupay manan ti magastos ko. Kas kalasaan abalasang. Kayat ko kumati aglon. Mabalin ka ding alaan ka kas co-maker. Ay na, dahito ti maibagakan ka, Mini. Nariga ti aglon dito abroad. No aglon ka, saan kanton ang makaawid? Taday tantulangan agbaybayan ti aramidam. Kasapulak namin ti kwarta. O sige. Mabalin asyak ti ag-co-maker. Ngam dahito ti maodi apa nag-loan mo, ha? Diyak kayat ang mailumlum ka iti utang dito'y abroad. Hello, kumusta? Dakalantay ka na ka, manang. Nakitam ka dito send ko a picture na. When nga rod? Nag-cute. Birthday na ninto umay Sabado, manang. Aya, Kat. Anya nga iti regalo? Mangipawit kalatan iti kwarta, ha? Mano? Uray 5,000 latan. Sige, agi pa uitak. Agya manak, manang. I-send kong tulatan di video no birthday na. Sige. Di yu liplipatan nga imbitaran na ng kantatang, ha? Apay adi mo ibaga ka dagiti kakabagyam iti Pilipinas. Amadama nga agpapaagas ka dito abroad. Diyak kayat nga agdanagda. Kasapulan ama amwanda, tadida kasardengan adaw dawatan. Kasano nga iti agas mo? Uwan nga ron.
Pampanunutan dagiti amo ta, apagawidan da kalaangan. Tapno ije ka Pilipinas nga agpaimbag. Anya ti makunam iti dayta. Nanang, saan ka di nagmayat akitaan ti panaglenak ti init? Wan, mini anak ko. Gamnas kan nga agawitan. Tani, nalami isan ti puloy ti angin. Amangan numakapadakas kan ka. Wan, nanang. Ay, nagsakitak. Gapo siguro iti over fatigue. Kaskada stress. Ay, kaasi ka mo tanak ko. Agam di ka madanagan. Adda kami kinitatang mo ang mga iwan kan ka. Oo. Agyaman ako, nay, nanang. Agsangit ka man, anak ko. Apay akastoy. Ayan, dagiti tattao at tinultulungag. Hindi napigsak. Diyak man la ida makita amang sarungkar kanya. Apay akastoy tinagbanagan ti amin. Dananang kan tatang ko tikad kadwak dito'y balay. Kan isuda meten timang tartaraken kanyak, tamariknak, tiin-inot a panagkapsot ti bagik. Tuy pagayam mo, Mini. Mini pagayam ko, sapay ko ma. Tagserbi nga adal daytoy impatulod mo apakasaritaam kadagiti OFW, akakabsat tayo iji abroad. Nasken nga agurnong kayo para iti masakbayan nyo. Kas panagisagana, wenno panagsagana iti panagbaket ken panaglakayo. Saan apuro sakripisyo? No dikat panunutan tayo ti bagi, ken salunat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mini, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Pare Mike, agawitan. Sumip nga atan. Umunakan pare. Masapul nga ag-overtime makita. Uunay kan pare. Kanayon ti panag-overtime mo Kasapulan, pamilyadon da tao. Wen, kanayon matan nga ag-overtime ka. Di ka lamas yan di tabagim. Agawid kakit din tapno aginana ka. Ala, umuna kalatan. Sumaruno akto ka di. Bayaan naklaeng nga ag-overtime. Bumak ng kanto nga rod gapo iti ka-overtime mo. Rimor ni Rhea, manang? Wen, Sir Mike, ada ka no papanan na. Adamot ko nga may nang dagaskan kwa na dito ibalay. Ni baby ngay. Nalpas kon apinakan, iso apinaturog kon, sir. Kanayon sametan arumar ni misis ko, manang. Nadlaw kumot dayta, sir. Imbaglakit din. Tadda kayo ang mga asikaso kini baby. Isumat dayta ti trabaho, sir. Anya ka nga oras nga gawid ni Rhea? No damagag, agkusilap mo't, sir. Iso ang mabain akon nga agdamag no kasta arumwar. Ay, mangan kan, sir. Nakasaganan ti makan. Agmay sakman na namangan. Awan ganas ko no kastoy. Umay ka manang. Aggidan ta namangan. Apay nga itakalaeng. Nagapuan. May saka mo't addamag. Apay akasta ti reaksyon mo, Rhea. Kasano? Nagdagulit kayo? Asawa nak. Karbangak amaamuan no sa dino ti papapanam. Kanuan niya ti... Inawis nak di kumarik nga ag-birthday ti anak na. Ayan niya kalakit din aya. Di ka gungat Nagdamdamag aklaang mat. Aglisi ka man dita sangwanan ti Sarming. Ta ikatak da ito yung make-up ko. Day tala rupam ti asikaswan. Kat anya ko mati aramida kat adamat katulong ang masuswelduhan?
Ingkamot kita ti anak ta. No nakaturugan. No nabasa ti diaper na. Sukatam. Buisit kon. Ay, jak kaya ti maturog dita sila dita. Ha, sao ka sao. Ay, nagado adam damagam. Manang, sumara ka kun iti trabaho. Nakitab ka di dyan kargak abalon mo di tabag mo, Sir Mike. Awan manang, agyaman na ka. Anya nga iti kayat mo alutwak apang rabyan tayo. Makamu kayo latan manang. Damagam kini Rhea no anya ti kayat na. Ay, amangan no pumanaw manen inton madamdama, sir. Awagan nak inton pumanaw amanang. Inal daw sa amat na pumampanaw dito balay. Uwan nga rod, sir. Ti pagdanagak ni baby. Dandan isaan na pa'y amaaw-awir. Amangan no saan ton ngam amo ni baby inton dumakkel. Hello, manang. Sir, ag-make up manan ni Ma'am Rhea. Dinamag ko no, dapapanan na, ngam ko na namot nga awan. Pumanaw manen? Diyak amo sir. Sapay nagado ti aramideg. Aglaba aken agdalusak. Ngam diyak maaramid ata agsangsangit mo't ni baby iti crib na. Di na pa'y mapanaw-awiran mo't, sir. Ay na, naging inayad mo't tan arimwar, sir. Inrikop na diri daw. Ala, bayamon manang. Awagak ni Rhea. Sa dino manen ti papanam? Adak di ti kalsada. Apay aya. Rumwar ka manen? Mapan ko ipaikat dahil nasakit ang ngipin ko. Apay aya. Awan mat dinakdakamat mo ang nasakit tingipan mo. Ay, di mo amo nga ado ti saksakitak. Taday tala agdwa-dwa ti aramidam. Nasken mat nga ibagam kanyak. No adda kasta marikriknam. Tagas sawa ta. Adan pagluganak. Di na ko nawawagan. Bye. Unay matan ti asawak. Kasla di na kamin ipatpatag a pamilyana. Ne. Apa kasta tilangan pare? Kasla da parikot mo ah. Wan pare. Pampanunutak ni bakit ko. Ay, aging ka di ita? Agkarapanaw iji balayo? Isumat lagayam nga ipilit na idi amangala kami iti katulong. Tapno maaramid na ti kaykayat na. Adumot ti kwartayo a pagbayad yu kuma iti katulong. Awanin ti amo nga aramidan iti balay pare. Ultimo agaw awir. Dinan maaramid. Di katulong mi ti mga aramid iti amin at trabaho iti balay. Pare, kasaritam ni misis mo. Ado nga min ti barkada na. Barkada? Ay, sos. Kasla single nga raw, no kasta. Pari Mike, Oh, mare, si Kamet. kumusta? Anya nga'y dagitagin at gatang mo? Dagitoy Diaper, kan gatas mo ti baby. Ay, manot anak yun kan ni Mari Rhea. May sapay laeng, mare. Ay, kunak, ano nagsina kayo? Nagsina. Apay ko mga agsina kami. Kwa. Agkit-kita kayo kadi kini Rhea. Nabayagan asim minak iti grupo mi. Kasano? Ay, jak kayat ter aramidan da. Anya ti aramidan da, mare. Di mo ka di mo? Mabalin ka di nga ibagam kanyak dagiti banag ajak mo. Agkita tantulangan inton sumaruno. Tani, agap apura akmat nga grocery. Agur-uray nga minilakay ko ijeruar. Sige, mare. Awagan kanto. Huston, baby. Sumardeng ka ngagsang sangit. Madama akpay ngamin nga agluto, sir. Siyak namin ti kayat ni baby. Naruam ngamin kan, manang. Ala, siya kung timang bantay itilutlutuan. Talaam ni baby. Tani, di mo ta nagsardang nagsangit. Sige nga rod, sir. Ala, no umaikan baby, wan. Sumardeng ka nga agsangit. Simardeng adagos Talaga asikat ti kayat na, manang. Huwan nga rod, sir. Sige, makaamu kayo nga rodan iti ilutlutok. Siya kun ti makaamu ka ni baby.
Awan pa'y ramraman mat dahito si daan. Apay aya napudot ti ulom, Rhea. Adda ka kumangamin dito'y balay. Tas sika tinagluto. Taan niya kumati serbi day takatulong at ang tangtanan. Saan kamot nga agsawi iti kastaa? Tas saan arumbang nga amin at trabaho dito'y kat iso timang trabaho? Taan niya kumati kayat ng aramidan. At tugaw laeng, ha? Trabaho na amin dito'y balay. Sika kumamot ti mga awer iti anak ta. Kasla di nak kayat aparwaran, Mike. Kayat nak nga ikulong dito balay. Kat, naipaikat mo tinasakit ang ipin mo. Kita man? Manang! Umay ka man ditoy! Apay ka di, Ma'am Rhea. Diyos ti kayat ko! Sana danom! Sukatam day ta! Ay, uwan, ma'am. Mabait lang. Sobrakan, Rhea. Kayat mo, iawat da amin kan ka. Ado yun ti Diyos, ma'am. Idisom di talamisan! Yaw awat nakit di kanyakon! Ha? Makaparurod kayo amin dito'y balay! Agyaman hak, tayo may ka dito'y ko nakapagsinarakan ta. Adda nga min dagiti banag anas kan amaamwam, pare. Kas kumaitian niya. Dagiti barkada apakikuykuyugan ni Marirea. Dagiti babae anakisina kadagiti asawa da. Ha? Dagiti mahilig iti nightlife. Kanayon arumwar ni Rhea. Saanan ang matatawi di balay? Ay, taaddan sa bali akadidate na. Ha? Anya ti kahit mo asawan? Marik namat kat, no limamiis kan ka ti asawam, pare. No adda sa bali akayat na. Ay, mare. Di mo kunaan, adi mo marik na dayta, pare. Diyak kahit apanunutan day ta abanag. Ngamnas kan amaamwak, no asino day ta lalaki. Ay, kanayon da nga agsarak. Amok ti pagsinsinarakan da. Anya? Amok anasakit kan ka. Ang nasken amaamwam. Tapno sumardengan ni Rhea iti kalukwan na. Agyaman ak iti panang ibagam kanyak, mare. Gayam kumat ni Rhea. Ngam saan anasaya at aramidan na kada kayo a pamilyana. Namin anok matan a binagbagaan. Ngam talaga adinak denggan, pare Mike. Nakitak ida iti lalaki na, pare. No kasta, pudno nga dalalaki na. At dangamin gayam may anak ibaga kanyak, iti aramidan ni misis ko. Ay, unay matdaytan nga aramiden nan. Pagdua-dua ak paikit din. No siyak ti ama ti anak mi. Ah, ay sus pare. Di mo kumamat iramraman ti anak yu ah. Diyak mo. Diyak amo no anya ti aramidak ita. Anya ti kayat asawon da ito'y manang. Pumanaw akon, ma'am. Diakon makapagbayag pa'y dito balayo. Anya? Pumanaw kan? Diak maanusan ti tratom kanyak, ma'am. Saan ang mabalin a pumanaw ka? Ado di ti mabalin ko apagtrabahuan, ma'am. Saan laang adito'y balayo? Oh, Nasayatan nagawid kan. Pumanaw ka nun ni manang. pudno ka di, manang. Uwan, Sir Mike. Pumanaw akon. Itamot laeng. Lapdam a pumanaw, Mike. Asino ti agluto? Aglaba, aglinis dito'y balay. No awan ni manang. Sige, manang. Palubusan ka pumanaw. Itad ko kan ti maudi asweldom. Anya? Ay, unay kamutan, Mike. Sika tinasken nga agtrabaho. Tas sika ti asawak. Sika ti mga awir kini baby.